ner mala ken yam kana zala content bar wise ne ba ka lingwa me to kon keler mi jidit lera bana kwen reke chito kam ji United States kene kuumɛ South Sudan ka kui deportation ka me chade lok ji South Sudan ne te ke wun mi sha deport ne en wudo mo je ne chirol cheje de nong antam jen bu ko right ne te ke chala do jen che chubre wi ke juba nyok mech ko ken nyam mech bere wi ke juba chwa nyok lo jok ne ke juba chwa lo ne United States so ban right me ban je linkel kan kono nyam re ler kana me mi jira mu jidit kanor online tv channel gore jen wojen de subscribe ke de notification bell de je twain ko de ler titi de kan chwa mala shub kaji gwas dan pai kala rech ban ler me ban je linkel ka do badan en sha janon kaja wuda ban right ka kwida me jen e wood Congolese chale makula kintu makula kintu jen shode abaye nung turde okay ban ko right kor jen no chanu re wi ke juba ka kor ni te shiwa chwa nyoko lo jok chwa lo ne ka USA so be nung turde gwat ban ko right ke kwide wuda me jen wood Congolese ka man lat kona wood Congolese kana me jen charge default nunga jene ka United States ngai kona ne gwade da ne shi Donald Trump me shi kwar che jek na chola no bane dial content cha ngot cha gatul rewi de ka United States chala do bega default cha udo me shirme shanga dish ka pai ngwan cherme jene da ne kwa default ke je me charge deport yes changa de ka pai ngwan Mr. Kintu me charge deport charge be detain ka airport dung juba alo charge gono jen chi ran South Sudan no chi South Sudanese charge gono jen e wood Congo me chinaro ke je ka jom che top pre jom shula de no en chien South Sudanese do no en dapka ka Congo en Congolese ala passport nyo de jen go jen te ke shod mi shwa lengu garang something shwago jen o jen charge no go dara wore wi ke juba airport try you detain on gwado me chi ji juba chu kana logono nangan huda me non kana rech ajene kule te kairo al me chi kuumɛ dung Amerika jela do okay yen chi ane kun chi akulok so go kuje mo mi chi ane kun chi akaloga kene dial konen te ka passport no re wida ka United States okay bne ken dial bne passport ne ken mene ka cap ramu mo dong te karan chi man mo de nan ka Amerika ki teram wojal kene dial to kan dial bne nyinkem ne ka jene dana chu kana lat ajene kulte ka rala dide shi anen antama me chi ji juba jenen wo dor we jek ko chi kan wudu me kan lo ne ka Amerika by the way me cha non ka juba chu kan lo jok chalo ne ka juba kana no go chenga rewucha ka juba chalo ne ka point in United States ajene kulte ka reaction dana ko alji okay yen ji South Sudan look ne kun so an gwada mo chu ji South Sudan kan ko nyo nyuten nyok ko enjen senaro ne ka United States ke invest dung South Sudan chi kana confirm no ram me randien en mi chile beteke di wo gwada me bala we wude me shi ran South Sudan jen chi ji United States ko ben gayon jen chale Mr. Kintu chela point de jene ran Congolese but chode a chot South Sudan ni en do dan en jegeje wa were weji legally ko do mi shajan lantam chala ro jen che chubre wiki juba chajo kun no go chubre wich charge receive a South Sudanese immigration office ka chi American embassy ba chi kan wudo mo chi kan cha kan top chi kan kamji South Sudan cha wotet South Sudan tama lo cha chore wich ta dan bogo sheng jere wujane be go ko jani teleje ching chi mana kana rar but jen wajen on tong mi ka dong ka shang mi jeng mi shanen ka jen kwa ile deport ka je cheng ne me kwa deport me anong re wecha ka juba wanung je kan South Sudan ni to ko ken kan chut ken kan kalat ko ne wan cha no ngolo no ka loro bang ko cha let ken dijek so tele kan chut galat ram me jen ti chode ben joje longo ko chap je ko jen chi ran South Sudan ni chula no chine go ram shi ran da lo jo ka lo ka wedien
me mo shi ji South Sudanese chicken chu lano American chicken wo ba wude me ba passport ni South Sudanese ba ka kwide ko jen chaje lat ne ke embassy dung South Sudan ke United States and model but ke de bible jok ne ke Juba airport no mo che chong. We mean that the South Sudanese government ke re ka lar da ne ken ge so jen ta da ne chicken lat ke je entama che lu jok re we chaje receive lo ba utre we ke South Sudan jen an gode kono lat no biatemal.